Umukuru wa Hamas yiciwe mu gitero Israel yagabye ubwo yari yitabiriye umuhango wo kurahira wa perezida wa Iran. Ni igitero cyagabwe igisasu kiyobowe neza mu cyumba yari aryamyemo, ubundi gihita gituritswa kikimara kugera aho yari aryamye hakoreshejwe ikoranabuhanga ry'iyakure. Nimvuga iyakure wumva uburyo bukoreshwa hakaraswa igisasu na drone, ubundi kigaturitswa hifashishijwe mudasobwa igihe kigeze aho bashaka kucyerekeza. Ibi bisobanuye ko uwaba afite coordonnées géographiques z'aho uherereye ku isi hose yakurasa akaguturitsa. Iyi niyo mpamvu amerekezo y'aho uri cyangwa utuye ari ingenzi kuyarinda kujya hanze. Bwana Ismail Haniyeh usanzwe utuye muri Qatar ni kenshi yagaragaye ari umuvugizi wa Hamas igihe bafataga imbohe z'intambara za Israel mu buvumo bwa Gaza, mu ntambara igikomeje ihuza Israel na Palestine. Ahagana mu masaa 8 y'urukerera benshi bita saa 8 z'ijoro nibwo Bwana Haniyeh hamwe n'umurinzi we umwe bishwe n'iturika ry'igisasu cyarashwe mu cyumba barimo i Tehran. Uyu mukuru wa Hamas yari i Tehran aho yari yaje kwitabira umuhango wo kurahira kwa perezida wa Iran Masoud Pezeshkian. Uyu muhango ukaba wari uteganyijwe kuri uyu wa kabiri. Intasi za Israel zabashije kumenya neza icyumba uyu mugabo yari aherereyemo, ndetse bivugwa ko ari Mossad yagabye iki gitero, gusa nta kirabitangazaho. Mossad yari imaze igihe kinini ihiga uyu mukuru wa Hamas, gusa banze kumutera muri Qatar aho yari atuye, bamwoga runono bahitamo kumutegerereza mu gihugu cy'umwanzi Iran. Kugeza ubu Israel nta kintu iravuga kuri ubu bwicanyi bwakorewe Ismail Haniyeh, ni mu gihe Hamas yo yamaze kwemeza ko umukuru wabo yashizemo umwuka. Icyo ibi bivuze ni uko vuba bidatinze tuzabona igitero kigabwa muri Israel mu rwego rwo kwihorera.